singavulela icala. Lamaphoyisa bongo beye 100 and bala. Mangasuthi khona ama-drugs lapha ngeke uzowabone yakhona. Kodwa when it comes to us bagijima kuqala bathi bona thina sasusuthuthuvu la kodwa bashiya iforene lalikhipha isibhamu nangu udadewethu lawo uphi manje nangu la ulimele esandleni ngoba elwa neforene lalimkhiphela isibhamu la phambi kwawo amaphoyisa. Mase siyabuza sithi yindaba nilokhuze ningathathe le forene nilokhuze iphoyisa lakhona la decide ukuthi lona lizofather Christmas likhipha ama hand grenade lwajikele la on the floor bajika la bayovulela thina icala bathi thina senze violence. Manje sifuna ukuthi leyo violence sibuze ukuthi sasenza kanjani iviolence nikhona ninama-van nikhona ni-100 ngoba be-100 babesekelana ukuthi silokhuze siqhubeke siphikethe babebona ukuthi sinodlame babalekela bona ukuthi bayeka ukuthi thina si-attack ama-foreign. Namanje hlale phethe ibhamu engene ephuma la kule sikole bese kuthiwa ingane zabo ine-trauma njengoba behlale benza le mdila eyigebengu ne-criminal ezithi ingane ayinazo yini i-trauma njengoba ingane zethu ungafunda ayinayo yini zona i-trauma njengoba kuthiwa kwakhona la esikoleni i-trauma i-operation ingane zama-foreigners zase-South Africa babonisa ayinayo yini i-trauma ngoba bebona zakwabo bengafundi. Lo hulumeni wethu ngicela uyeke bandla ukusijwayeza nabantu bokufika. I-South Africa izwe lethu and if befuna ukuthi siclaime lokhu sizokuclaima yabo. If it takes ukuthi sibabonise ukuthi mase vote thina esivotayo sizokwenza lokho ngoba enye into ngoba ekhuluma ngokupolitiki siyazi ukuthi bona banale nto yokufuna ukufaka labantu bebadocumente khona bezobavotela ngoba bayazi ukuthi abantu badiniwe abasafuna ukubavotela. So sikhathele thina lokhu bedlala ipolitiki ngempilo zethu asikhathele